We found place. Kunipatia iPhone 17 Pro Max, but the yangi for the next 2 weeks. Ama niende live. Watu wa found place. Kunipatia iPhone 17 Pro Max, 1 terabyte. But the yangi, alafu nikote tuende live. Na mcheke ni waroga. MC Chris Kirubi Jr. Voy a botar
Hayaweka mikono mbili juu. Tunamupatia Igwe. Igwe. Na todo nitumwendete. Au marekie raisi. Naone turamuongerera ndagika cingi cigana. Tumuhengana tutikamuhe. Ndagika ingi cigana. Ndagika cigana. Kono no turigucia karaituni. Etiguo. We